Lahorijan Hawar Kula Dalongsi Aron Repen Gas Cylinder Kijor Karbi Students Union Atumpen HSLC Lapen HS Asatlang Kachipak Un Amumar Tumapan Karchu Arnamlang Pia Hawar Long Loki Charlie Putak Chirok Tok Amar Lapen Karcho Mai Kiding Karbiang Long Life Adap Abirta Ton Pen Arjuponik Tham Bokajan Subdivision Angkang Karbiang Long Pen Nagaland Ahoy Lahorijan Ahawar Malom Ajir Kiding Kloya Ni Pen Kula Dalong Aron Re Gas Cylinder Kijor Abirta Kilong Pon Bangso Teng Pen Kidam Tang Wo Signify Kebarni Perangki Kahumri Damahut Ki Ongdung Akula Dalong Aron Re Pen Kijor Pona Gas Cylinder Long Pon Langsung si pini Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbianglong District Aromai Pu Chitra Baruapen Ari Sangho Tumpatir Pipon si Lahorijan Hawar Malom Aron Repen Gas Cylinder Kijor Putak Langchari Padodam Bangso Hut Bokajan Tumong Gas Service along Saiki Klem Dunbom Open Dra Dubai Lapen Sapan De Tum Ajir Kiding Kloy Pen Asonason Akula Dalong Ihum along Gas Cylinder Bong Portrok Lapen Bong Nerkep An Aron Repen Tekangsi Sika Parokrahini Rap Hokep An Anam Pidun Bangso Gas Cylinder Bangki Black Market Pen Sika Parokrep Hokalite Parokret Trok Anam Pen Kejor to si Ali to Endun Bomlo Laso Lama Putak Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbianglong Aroatum Bokajan Food and Civil Supply Office along Pinpura Lutami Ipajir Damlo Bonda Halaso Hawar Malom Black Pen Gas Cylinder Kejora Sai Ington Tila Laso pen langdam lo polote laki supply officer atum amithang sai chiklem klelang pusi barua pen pachini pon lasi prapchin pen lahai aron re pen kula along gas cylinder kijor pangton ponangpo kali polote kaphere meme ang along si dolo athe gas cylinder kang poblote bomason pen laso pen joksi angton pen hem mi chothai titi lasi labangke khangvek nangji Bangso Sailong Kachirap Duna Bangku Open Dra Lapen Sapen Latumbang Hinia Pan Arona Tingpen Insai Ponangji Pusi Karbianglong Aro Anti-Corruption Youth Power of Assam Barua Pen Perangkia Tumapan Pachini Pon বেসরকারি মানুষ নাম তো জানে নাকি নাম তো না জানে মানুষ দেখতে বলে কেন পাও কোন সাপোর্ট সাপোর্ট কে सपन का है ना सपन कहाँ बुकाजन का ना कहाँ का ये कब दिया है सिलेंडर ये गाड़ी आया काल दिया Bokajan Pen Anantirang Karbianglong Live Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor Moniram Langni Odoteram Holalong Karbi Students Association atum penche patir piponsi HSLC lapen HS Asatlang kachepa unduna mu maratuma phan archupon Bangso Mayalong Aluhi Sarpoman Pen Karbianglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Togbi Manpeng Aluhi Professor Dr. Bamon Kiri Rongpi Sarkiriti Mung Advocate Thompson Rongpi KSA Maipu Sar Im Togbi Maipu KSU CEC Dhoniram Terang Secretary KSA Ramsa Ahmed Deithor OC Anparta Manpeng Kedo Kethekeding atum Chetongdun Aduntu KSA Dolamara Aropen Kachipatir Pipon Dolamara Hithiadung Open Stage Alongta Karchomai Dengpon 2 Karbianglong Autonomous Council EM Richard Togbi Pen Kijai Ponatingki Kedamtang a Sengkan Pen Langdamlo Lipute Pining a Sengkan HSLC Lapen HS Ki Unapai Budget Pusi Pachini Pon Lapen Hawararat Mate Guardian Parents Atum Quality Education Pu Athipi Ki Enpon Kachepaduk Bangsolong KSA Atum RD Pidunsi Low Teknangji Pu Awareness Campaign PC Percentage Kimi Kilong Lopusi Kachoro Padopon The programs can package people first 10 team dengan semua institution ini pakai kes substansi tunggu anke daifor dan daiguri tunggu andena dan another program dolang mara part labang ke non product institution program bagi ini kan tapi all detail 158 student dan HSLC bang 120 student treatment pass first division 47 those second division 68 lapan third division so all detail bang
SSLC la pen higher secondary 158 student na pass secondary hawan siling aro ulam loga charli pan itum anso se paprang te dia pandang body de nahi na itu de nahi jate je education quality pan education reformation काम के क्लेम दम vision 2025 apa vision 2025 itu cutting on to dunia menghan CM ka jeng hasil alang ni amang ke mana lo tum gadok ni pacu guna Bali Pathar pen present terang Karbi Anglong live Arengkilok asar lamthi first suffer then offer pu ason si peer thelong toklang hello jakong ke thenai toklang jong si avile pute non malom ke thedunga ki sung dobinong sonsi pini aruni phai kebarni ada por phai kebra achitim apor lakhaing ko rapli diopani constituency mate arnam lang pia hawar ke parlo santipur auditorium holalong loke charlia puthak chirok tok amai la pen kar cho jai me kedeng pon loke charlia hin anso se aning ke parung pon thuji aphan pura KSA arnam lang pi aro atum pen HSLC la pen HS atsat lang ang thek kachepa unduna tuma phan kar cho amai paman pon Lalo nilitum nili non ke do la bangke la khain ko rapli Dobani constituency mate arnam lang pi hawara long sidolo adak kibang panang khomri pe nilitum paklang pon kang tung Abirta ge la heno lo chali yong se nilitum thek the pulote nilitum kipa prang nunji mate pir the kachi chardun Abirta son se nangman lo labang so ajok aladak arnam lang pi karbi lo chali asong tu men chapatir pi pon se lo chali nal anju se ani ge parung pon tu chia phan alang litum pen la non hejong kep la pen ingdeng krehnia salang ki unduna tuma phan karcho ajai megdeng polo bangso long non het ke basan lang ang thek kapek lang pon bokajan subdivision ang kang pen phan troksir ke brapli kachepalong dun lisia ingtipia phasadami man peng pen karcho padopon alang litum nilitum aphan angsong an unangji mante ke thekre along an se charlie pe me thek nangji lapen angsong an se nilitum karbia khaya tum sitame angsong an kidung thekji pu aphan alang litum ning nang ke perung pipon apot nili alang litum aphan ninga klong pen choro parpik lapuson thak thak si HSLC lapen HS angding ki unduna korti ingjir amumar tuma phan loke charli anso se ke charli ninge parung pon thuji aphan man kido karbia pohol lapen certificate pajir pon KSA arnam lang piaro amai phu anil son teron pen ke chari pon amai long chunbang soron sing teron ahin pen aluhi ke pachinya por en pon labang so loke charli puthak chirok tok amai lapen karcho amai ke paman pon along aluhi sar poman pen boson rongphar principal diopani college chetong dun lapen anparta Andrew Singnar LDA diopani college laichaning leng KSA BD sar TDP amai KSA Bogajan district committee amai phura ju ingleng KSA BDC chunbang desoi teron manik rong hang radasai klembang Rajkumar Reddy abarim AASU klembang khotum pen kichenglok manpeng kedo kithekiding atum lapen apia potum mati parents atum chetong dun si mai misen pen RDP dunlo Maya long diopani college a principal boson rong pharahin pen education apothak decimet college life along lapen non kimi education skill a role high hui than pon asila ke mission asayang denglo lason encouragement ki pithega jo loge charli anat ki thurmi we tum paprang pon bomlo metric ke pas aphai dang ong bomlo lapen higher secondary pas aphai sitame me bomlo lapen pini mangke dak depani homosti longpen lesia ingtipi dak sadoka solo langli bangke 94% an longnun lo lasimo pen pu Rajkumar Reddy pen pulo 2006 ahorike depani homosti longke bangnar ke metric lapen higher secondary ke pas non pini mangke bang pharo isira bang koi so se ari so yang tum metric lapen higher secondary pas aphai nang letang lo asila sokar chu mai long nilitum along isi kopai ki me pen karbiang long pen nong nam nang ki wan pi ilitum amuso lisyang ti pis tami ilidak ni tumar nam lang pi long pen salang chi un pon lo la pen pini li kum kopai ki me pen ladak
kado ka ve student tum stame alang litum ani nang kaching sama jok si bang parohini so se students tum stamila dak nang chitong dun lo nilitum ningarong piglo Balipathar pen presente rang Karbi Anglong live. Karbi Anglong District Administration pen ke patir pi bon along Chokiola Police Station atum chirap chito dunsi Arnisia Pharman Chokiola English School Chokiola Higher Secondary School apen Samson English School along Child Mary Chaputhak chirok tokamai kedeng pon Patumi wo signify kebarni Chokiola ahawar palong thomadim loke charlia hemalong arta kavi pen piso somi ke en pen penan ke domate Child Mary Chaputhak chirok tokamai padopon Bangsolong Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati Prenita Nunisa Labor Inspector Bokajan Karbi Anglong Helen Terangpi District Social Welfare Officer CDPO Nilip ICDS Project Dr. K Mondol Nilip BPHC Sabin Rong PP District Coordinate Parameswar Nursery Headmaster Chokiola English School Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum MIP Violet Bepiatum Chetong Dunsi Maing Samjin Pen Pajut Pon We are taking a place that will make Karbi Anglong along with the rest of Assam child marriage free by in a period of 2 years. For that we have been trying to actually first of all to aware the people that child marriage, what are the bad effects and what are the consequences of child marriage. So that is why we have taken up so many programs in the entire Karbi Anglong district. আমি বহুত জায়গাতে এই প্রগ্রাম লৈ আছো আৰু তাতে ময়ো ঘূৰি আছো যাতে মানুহখিনিক ভালকে বুজাব পাৰো আজি ইয়ালে চৌকিহলালে আহিলো সো দ্যাট ইজ ইট Mayalong ke than pon ke arta ki jom pen penan dolong le pisoen long le la pen kampang dat long le bang he ban son bidun long le la ke apia potum ta ang hordo kachelang ponang je bang ki pusi than pon iltum nilip ang kanglong iltum sokihola ang kanglong arta ki jumpen kache el lapen ke do puthak bangke penang an chirok tok dopo lapen la an so se anut ka prekatum hanta pachirok tok popusi ning thedam do lapen ke ilitum abang futin lapen anutin stame nilip ang kanglong sokihola thana ang kanglong ke do arata tum an ke rong rup pen chenglo ilitum tauna pen ke do tum pen chenglok ilitum abang futin lapen anutin stame pini ladak pen labang so chirok tok a make long pen anut ka prek panstame la an so se pachirok tok thekpo lapen ilitum nilip alongke arta ki jumtum kache an ke do bangke ilitum bangke dakke non ke bangji langke nil pusi ning thedam pensi pini ilitum aso program bangke ripondo isi child marriage aputhak isi seminar lo lapen isi meeting dolo laso meeting ke dopen apon eli che hopik lo atheke bangso meeting along elitum district DC madam anparda magistrate Bokajan pen magistrate child inspector lapen ke thekiding lapen district pen social welfare officer lakatu ko pe kewansi lituma student atuma fan just met than clear long lo laso aputhak lasi nili kroidun lo laso meeting ke dopen laso meeting dag nilitum school ke dopen nilitum school student atum ke laso alam chini pe me pen like child marriage aputhak nituma osomatum chini pe melo pusinili ahin peta kroidun lo Chokiola pen Sonjit Crow Karbi Anglong live Karbi Anglong pen ahin longle ahoy puthak hangjo hang haisi non puanta thek pon long bom lang la so adu ya hoya lam pena jok chidam long le chiwang long le setami non puanta dolang bangso puthak Assam Sarkar phan ke pachini akinang sotpu United Students Union of Karbi Anglong atum mathaponsi dispura long anpali damsi Minister Atul Bora amithang a chamber long chingki chethandam bangso kachitong damahut Karbi Anglong pen ahin longle ahoy long ki charwo saya puthak usuka asong atum pen Minister Atul Bora phan pinpura lo pi pajir tekang bangso pinpura lo long ki jong dun laki Meghalaya pen Asamate West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy puthak prapchin pen siding nangchi athe maha dakido araratum non puanta okchung hur pensi donang lang lapen adu ahoy bangki kedam tang pharu krisir kebra phokebra isi boundary demarcation atingsi padovet nangji pusi Jintu Hazarika pen ningje pon adu ahoy kelang Minister Atul Bora pen bangso puthak pader de pin pen sai deng pon popusi lamchak chipi pon pusi usuka amaipu bibison teron pen pachini pon আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে ধুনীয়া হৈ বা তেওঁলোকে মিত্ৰৰ
আজি হাতত ল'বলৈ লক্ষ্য কৰ পাইছোঁ সেয়ে আমি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বাৰম্বাৰ আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাই থকাৰ পিছত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত সেয়েহে আজি আমি দিছপুৰৰ মহাফালি মিনিষ্টাৰ মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ যোনটো বৰ্ডাৰ সমস্যা এই সমস্যাটো আমি তেওঁলোকক আজি স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে 1951ৰ যোনটো সীমা নিৰ্ধাৰিত কৰিছে সেইটো অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যোনটো বৰ্ডাৰ যোনটো সমস্যা যোনটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰাস্তা ঘাট হওক বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো সমস্যা সীমান্ত এলেকা উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা সাক্ষাৎ কৰি আমি তিনিটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয় যিটো সীমান্ত এলেকাত সীমা সমস্যা বিগত বহুত দিন ধৰি হৈ আছে এই সীমা সমস্যা 1951 যিটো বাউণ্ডেৰী ডিমাৰ্কেশ্যন হৈছে সীমা নিৰ্ধাৰণ হৈছে সেইমতে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তাত সীমান্ত এলেকাত অতিকে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব লাগে আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে তাত যে বসবাস কৰা তাত বাসিন্দাসকলক অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা তাত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে এইখিনি তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ Hawar ke hat pen Harsing Rongpi, Karbi Anglong Live. Tangte pini Adap Abirta ke lapan si kang ton paniklo.